Pozdrav dragi youtuberi, dobrodošli na kanal Spirit Game. Danas ćemo igrati Hitmana po treći put, treću misiju. Probat ćemo koju do sada pređemo sve iz prvog puta. Tako da, počnemo. Good morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Clan, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the militia's attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray has struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the militia's strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and senior chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the #1 drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Dobro. Imamo 3 osobe za ubiti. Šta, ajmo. Welcome to Colombia, 47. The remote village of Santa Fortuna Dobro. awaits you deep Došli smo u inside Kolumbiju. the rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Kako sam Fortuna razumeo, narko coast koktel. cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting. Dobro, stigli smo. Hvala. Biće sigurno dobar ulov. Sad ću vam pokazati kako ovoga lika da killujete. Šta imamo ovdje? Šta će mi našao?
X. Penjemo se. Dobro. Taj tam neće da primijeti. Dobro. Sve. Dobro. Njegovo odjelo kupimo. Idemo dalje. Idemo da zaobiđemo, opet tu, dobro. A ovo ćemo da pokupimo odjelo. Njega ostavljamo. Jebote, onaj ko te napravi ovakvu igru. Tako sad. Kažem. Leđa, idemo ovamo. Skačemo ovdje. Dalje. Dobro. Ovo ćemo sa prvo pištoljem. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Dobro. X. Bežimo. Sve oblačimo djelo kao stavljamo. R i puška, ok. Prijema se. Sakrili smo se. Kako ono beše se baci puška. Z. Dobro. Ništa, nastavljamo. Dobro smo prošli. Ovo super rešili.
Idemo dalje, da imamo na K3, idemo dalje. Šta nam je bliže? Dobro, pogrešio sam. Gdje sam to ovdje? Da bi došao do sljedećeg, moram da prođem ovuda ili ovuda. A ja sam ovdje, znači mora bi da obiđem skroz oko. Tako da ću se vratiti i idem na pravac. Već imam maskirno delo i to je to. Skriven sam. Tako da se vraćam. Broje. Počnemo. Prate me. Jedan je pošao vamo. Tome ćemo da uzmemo odijelo. Dobro. Ubit ćemo i drugog za svaki slučaj. Tako. Da me ne otkriju za svaki slučaj. Uz marihuane, šta je već ovo. Tamo da. That is Jorge Franco, the Delgado cartel's chief chemist. Ovdje me sad traži. Franco confirmed down. Nice work. To je bilo to. Ovo raste preko noći. Da li ću moći? Da li ću moći? Dobro, umako sam.
Ništa, idem drugim putem. Dajmo ko treba da idem. Tam preko most. Stapa putem. Ovo se pakujemo. Idemo dalje. Idemo. Gdje idemo? Levo. Dalje idemo. Tudam, smo krenuli. Tudam, ono dam. Dobro. Repetiramo pištolj. Dva pištolj. Nekako mi je ružna grafika. Dobro, ajde. Ode dalje. Tamo da. Idemo opet da pratimo damu. That is Andrea Martinez, the Delgado cartel PR officer and public face. Da vidimo oko nekoga drugoga da nađem. Da bude taj najbolji. This area has restricted access. To trochę nie treba. Moram novčiće upotrebiti.
¡Quiero cocinado! Nauczam odjęła. I'm nothing weaker. Oh my god, what's happening? Ya, central, ¿está escuchando? Just looking. Sign of any trouble. Dobra, ciebie dobra. Dobra, zaporavili na meni. Idemo dalje. Macie pada obučama njegovog. Dobra. Super prošli. ¡Last warning, culo! ¡Tonto del culo! Super. Ćemo da ubijemo zadnji misiju. Dobro, mogu proći. Aha. Mam ideju. Ovuda ćemo proći. Prije nisam znao da je gore. What's going on? Anything? Don't worry. No one's getting back to me. Wow, that was a close one, but we're still good. I got you. Thank the Lord.
Jeszcze tam masz jedną, dobra. Właśnie puda proval na isti način. Idemo sad odmah gore na. You've got to help us, please. The guy is going crazy. I'll look into it. People, stay with the boss. We gotta get out. All targets neutralized. Ne da mi se, ne da mi se! Excellent. Hey, I need your help. Something bad is going on over here. Stay alert. Watch out and protect your life. Loud and clear. Beži ku te noge nose u pičku krasnu mater. Excellent work, officer. Now head for an exit. Da će me naći. I posle pola sata. Evo ću bežati. Dobro, idemo pravo.
Dobro. Da li će me naći? Da li ću preći ovu misiju? Idu ka meni. Idu govna ka meni. There he is! I see him! Ej, jebem mu sumpor, te mu jebem sumpor. I boraniju, i grašak, i... Dalje zapamtno šta? Ništa nije zapamtno. Jebem ti, ej. No. X. X. Close. Not close. Someone check this goddamn exit. X. It's no good. Just take my. All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, officer. Now head for an exit. To je to u pičku krasnu materiju. Zadnja misija i ne more nikako. I need some help. God ain't good. We're still dancing with the devil, and that motherfucker's still out there, okay? Understood? That looks like an ambush. Plan B, soldado. All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, officer. Now head for an exit. A broj je. Nemam ideje kako da pobegnem. Samo da prođe ovaj jagen. Ili jakt. Ili ganjanje na Nemačkoj. Na Nemačkoj. Besan sam ko kuće. Ko kućence. Pola sata već prelazimo u ovaj deo. Znači, bukvalno pola sata. Sad beži u 3 lepe pičke materine.
je to, dragi youtuberi, to je to, Bog me pogledao. Enter. No, nema više misije, jebe. Šta je to? Dobro. Kaj? Šta je to? Kaj? Ok, ovo sam se zajebao. Ništa, vidimo se dragi youtuberi, pozdrav od mene. Nadam se da sam vas malo zabavio i hvala na gledanju. To Columbia 47. Ćao, pretplatite se na moj kanal, Remote village of Santa 47 ostavite like, awaits you deep subscribe. inside the Colombian rainforest. Hvala, do sljedećeg viđenja. An iron-fisted cartel